Syederalun Kejaksaan Negeri Simelu memusnahkan rokok ilegal jenis Luhmen dan Xmil. Total ada sekira 13.000 bungkus rokok yang dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Kejari setempat. Selain rokok ilegal, Syederalun Kejari Simelu juga memusnahkan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu serta 4 unit handphone. Barang yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti dari perkara hukum yang telah berstatus tetap yang terjadi di awal tahun 2019. Dari kasus perdagangan rokok tanpa cukai ini, Syederalun, negara dirugikan hingga 90 juta rupiah lebih. Menurut informasi itu rokok produksi dari Batam, ya, yang masuk ke Aceh tanpa cukai. Tidak ada perkara lain. Tidak ada perkara lain. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi On TV. I first laid my eyes on Ate Palawan after the long journey from my native Australia. Simelu Island is an extraordinary opportunity for tourism and a perfect destination for a getaway. Where the beautiful beaches meet the still untouched mountains and jungle. Fantastic place to enrich your taste buds in the local culinary delights. The local culture of the people is always welcoming towards visitors. From all walks of life. That's why I chose to stay and make this island my second home. I finally realised why this island has been nicknamed Ate Palawan. Meaning heart of gold in the local dialect, it really leaves its visitors with this indescribable feeling. You're always welcome.